joy joy pen Arjulong lo je mane dondoli ar ek think pi la pula Dimapur nat keponi pu Arjulong lo mainly la Dimapur ply industry la punat keponi pu Arjulong sini tung la pilo puji jacket gila jacket le ko nane pu arlo pangkok lo la pen la pu gari ke bang pu khobor long si itu mang tedun lo la pen itu pu tung gari na ke tet hat tum acap pen thelong lo ma tum da agari pasang kok ma kan juil tapi itu pada adiman kelian man ke lo acapi pemain driver bang kan juil so lalu lapen itu tinggi bang ke C class tinggi mana lah mainly plywood fungsi usus atau tinggi bang ke class C class tinggi tapi lah hiti itu kan bangli sah lah ke C class lah na do report 20 to 30,000 na song nong do ne này cái tí gari là sao năng cái này LP truck và gari cái này vào lòng là cả trong hộp man option cái này bên lòng option được sao hả là gari cái này vào lòng là cả hộp man cái này bên lòng option được vậy là ông mà thằng mà tìm mà nè atung bang itu magari puna cái tiệt hát chắc phải năng thay long lo năng thay long mà là tung gari pasang kalau sabi pada makan juga lah tung bang ke ya aju dah ting ting mai tentang gari tentang kayak kita long ke kemarin ke lah aku gari aku kosong siap aku cepon ni malah panas sabi di klaim turun le tung bang tang ke kuna hamar bahasa dengan bang ke agla dilah lah jacket lilia ko hai check post aja check post lilia ko sol lah mana lah cement factory pun lah check post agak lah ada answer area arlo dol lalu sebenarnya tinggi banget dol di area mas tinggi lah orang paham jurisdiction Humkuan ini kena bilang ke ihu tante saya malah lapsan taksi kan hu tinggi kan pen pinang ong dung ajaran lapsan tu dulu selebang so putak kau panang atung pini sedang dia tengno mate media tengno nali pini bisa sping tu mah mana lah first and foremost message bang ke lalu dah tinggi kampung bang ini tong nam ini tu teknologi ku di sama le arule tu kami putar thang tinggi ku abe pun no usia marat mareng pita pusi kombong no la son lo pulo te mu ni tu mu future generation future generations kami lakin itu kita kita thak sila ko la sin itu kado kami la hak kang ke claim tuning di lo je la tinggi kampung kang mang claim tendency akapre atowar na kalau ke klaim fancy tuning di lo la pen klaim bom la laku kengke klaim bom la puri dengan so senep untuk bom la Jong si kene bahwa ramu ni tumhan longlok pulo tang te kuana section na pen kusona action se enji hal tumhan again itu section gari bang itu section 49 tem sis ko la pen itu langpo kona pensil pon ma reserve forest lo pulo tem itu section 24 25 ko bon ko la pen unclass to section pilo puji 34 35 ko bon ko la pen rs bang ke la po IBC to mateng si rs ko la